كلنا سنمضي إلى حفرة يستوي فيها أو يذهب إليها الغني والفقير والملك والمملوك والراعي والرعية. Të gjithë ne ka shkojmë drejt një varri, drejt një vendi ku të gjithë janë barabartë, i pasuri, i varfër, i mbreti, i robit, të gjithë pavarësisht a ka famë, s'ka famë, të gjithë ka shkojmë drejt çatij vendi. نبينا صلى الله عليه وسلم بين مثله ومثل هذه الدنيا. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë shembullin e tij edhe të jetës së bote. قال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, unë dhe kjo dunja jemi ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل بظل شجرة ثم قام فتركها. Ne jemi shembull këtë dunja sikur pejgamberi sa që ka thonë, na ulem në hijen në një pemë, pushojmë pak, pastaj ecim. لذلك قال عليه الصلاة والسلام عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كلنا مسافرون في هذه الدنيا لأن المرجع الأخير والمستقر هو في الدار الآخرة. Për këta ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, jeton këtë botë sikur me qenë i huaj, pra jemi të përkohshëm. Edhe ndo ecim, konsidero veten që jo që je ka jeton për gjithmonë.